kamatayan, ting kanwanan, king pamaylasang pengwanan. At lungrasing adwan tamo, kaniting pamigunam, man kanita ining pabakalayamano, magiyang mas makabaldugan. Mumuna, kailangan tangtangwanan ni misyong sukat gampanan. E naman importante, nung nanoy tang agawa tamo, makayagpang ketang kaya katamong pamalak at kaburian. King kasiwan, misyon na kaya katamong gagampanan at kaya katamong tengwanan. Sana king manantaw di akit tamong inkaburianing Diyos yang matutupad. Aliwa mo itang sarili tamong kaburian, aliwa mo itang kaya katamong pansariling kapretsyo. At king manantaw li nung naning mas makakayap, nung naning kailangan, kabutiti mi pakibatan. At may dinang kaganapan, misyon na kaya katang gagampanan, ganakan tamong iti, maragulabage, intengwanan niya, anya makanyanyang pagkapilitang tapat agampanan. Kadwa, ting pamaylasang dalanan, king misyon tang patutwanan, ala ni metong mekat kaya katamo makapagsabing, etamo dinanas kasakitan, etamo pepaylasa king biye, migit lalo na po tang ating tamong misyon agagampanan. Migit lalo na nung iting misyon, pakikwanan tayang patutwanan. Nanuman sana yung gagawan tamo, at kabud akit tamo ing kasakitan, ing pamaylasang kaya katamong dalanan, lalo na't kitang misyon tamong patutwanan, may kapositibo tamong paglalawi, ing pamaylasa, at maging ing kamatayan. At katlo, ting aliwang mi panwanan, nung matetang ting umanan. Makanyan tamong mekadlawin, ing kasakitan at kamatayan na ning Ginoo. At inyang umanan, uling makaparikiling kasakitan at kamatayan ban kanita maganap yung pamagbayong biya karing tao. At makanyang makapanaya ing kaligtasan. At ating aliwang ni panwanan, lalo na't king kasakitan at kamatayan ng Ginoo, at inyang umanan kanito at may kadanggaman king panawuning kasalukuyan.